Kuma ehitithio muthiaini wa mwaka wa 2024 munini wa President Professor Kithure Kindiki akoretwo ari mutaithiriria wa President magithiururuka matura-ini gucemania na muingi. Uhoreru ucio niguo thogetwo ni kiama kia ODM ikiuga kirenda giturwa giake githurano-ini twerekeire. Huyo Deputy President hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. Lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Hiyo kiti ya Deputy President ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Professor Kindiki ni ethemete gucokia mugucio haria wokeire akiuga ihinda ria kwaria ti kinyu agitigira kiharo ateti aria mari mwaho-ini wa UDA mamutetere. Sisi ndio mafundi wa siasa, my friend. Sione vile tuko, sisi ndio mafundi wa siasa. Atuongeagi sana. We know we talk at the right time. Yako tuna defend terasere. Maya mokite thutha wake gwitamburithia githurano-ini kia mbere North mwaka muhituku. Uhotani wa muhuraniri wa UDA kioneka ta wonanirie uge wake gicigo-ini gia Kirima thutha wake gwitwo munini wa President wa kwamurwo ateguthurwo. Mbere yo maundu marorite ona makiria gituro-ini kia munini wa President hindi yo Gachagua ari munini wa President. Rigathi Gachagua nake ari gituro-ini kiu akoyaga rwimbo ngurani na rwa munene wake President Ruto magikarania nginya king'ang'a-ini na muingi ukimenya mathanwa ni makomoranirie rumena ru rukiyumiria hindi ya mirurungano ya Gen Z ya mwaka wa 2024. The President and I gave a categorical promise to the people of Kenya that the issue of abductions and extrajudicial killings will never happen again. Muthia Gachagua ni acokire kuhagurwo ni mbunge cieri muthia-ini wa mwaka wa 2024 kuhagurwo gwake gukionania haria kuhitania gwake na President Ruto gwakinyite riu akirunga thirikari ari mwena wa mung'ethaniro. Ona mbere yo giturwa kiu gitiari no horeru na thayo thutha wa President wa kana Uhuru Kenyatta kwamura William Ruto ta munini wake mwaka wa 2013 ni monekaga magikira nguo ihanaine na nginya guthekania muingi-ini undu uria wonanagia urumwe no urata wao. No thutha wa githurano kia mwaka wa 2017 ukigia na miatuka gatagati kao iria onayo yacokire kumira muingi-ini. Badala ya kuja kunisaidia kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe uko kwa soko na matusi, na wewe unajiita kiongozi na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Basi si ungewacha uniwachie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Mwaka wa 2018 President Kenyatta ni anyitanie na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga undu uria waikiria Ruto jamakiria hindi yo ari munini wa President. Ngarari cia Ruto na President Uhuru ciekiriirie nginya hindi ya githurano kia mwaka wa 2022 muno thutha wa President Uhuru kuga akanyita mbaru Raila Odinga. Uko wapi wakati mimi nakuhitaji? Na ndio mimi nashukuru huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Ona kuhana uguo muingi wari na riciria ringi no kihe William Ruto rutha rwa gutungata bururi ta President. Ukinya riu gutire mundu ikarire giturwa kiu atekumwo thutha ni urugari woteti gukiriga uria rucio rwa giturwa kiu ugaikara riri President Ruto arabanga ndama cia githurano kinene twerekeire. Mathafu makiria munini wa President agirehera President kuibaibia gikabu giake nimo kaige mekagwo na riu maitho mothe merekeirio President Ruto kuoneka kuria karoria maitho muno makiria thutha wa ndugu yake na kiama kia ODM. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.